Horas mahubat tahaganupan, Bapak Inang Kuria GKPS Distrik 2, Paima Ipukahita, Haganupan Lahwanta, Sirsir hita laho manjalo hatani Tuhan, Paima ay martonggo mahita. Diate itu pasombah nami hubamu Bapa, bani dear layakmu pasu-pasumu na yahapkon hanami, dasubani ari na baru, bani panorang on. Siuli pukahanami lahuan nami, tapi lobe hanami mambohali diri nami marhite hatamu. Halaniai siuli jalo hanami hatamu, pargogiham hanami marhite tondui napasing. Asi hatamu lalau ondos in, uitar jalo hanami, tarparimbagas kon hanami, rositar dalan kon hanami, bani ari ni guluh nami. Maidok mahami bagas goran anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo. Amen. Inang Bapa hita haganupan, renungan harian bata Rabu 14 September 2022, ay mahumbani Galatia bindu sada, ayat 4 das subani ayat 5. Hatani Tuhan makatahon. Nadok mamberehkon dirini halani dosata, laho paluah kon hita humbani dunia sisonari, na jahat on, mangihutkon uhur ni nebata bapata, bani mahasangapon, rosi sadokah ni dokahni. Amen, ay madasni. Na inang Bapa hita haganupan na ni harga ni Tuhan ta, sangga hita mangirik-ngirik gati membasa suratnya Apostel Paulus, metode struktur surat menyurat bani zaman ni ay hampir mirip-mirip dos pakon hita bani panorang on. Sangga menulis surat ia wali maay marhiteo ni salam. Anggo judul bagal bani bibel taya tahon do tabi ni Apostel ay. Salam ay ma na patorangkon humbani isi surat ay roh. Jana hubani isi tujuan ni surat ay. Asi anggo bani tradisi ni halak Zahudi, salam ay lang pitah sebatas identitas si pangirim surat. Atap pakon si panjalo surat hasa. Tapi dos do ay artini sangga hita laho membere salam, ijay mahita laho membere pasu-pasu hubani halak nalegan si panjalo salam taay. Asi secara sederhana boy hatahono ninang Bapa, sangga hita ibagas sira paborsi niuhur padas kon salam hubani halak nalegan. Artini do mariap ibagas ni hita songon padas kon pasu-pasu hubani si panjalo salam tanok kanay. Makani Yesus pe anggo bani Lukas bindu 10 ayat 5, Yesus manobut, laho masuk husada rumah parlobe mahatahon nasyam, dame mabani nasyam i rumah on. Sanggah mamarentah 70 susian, Yesus pe marsuru asesi dia tetap memberi salam. Agedas subani ambilan oni nang Bapa hita haganupan, anggo ipardiate hita haganup salam bani suratnya Apostel Paulus, pasti ada formulasi pasu-pasu ijay. Hata nagati isobut Apostel Paulus lang lupa yang makatahon aima isobut doho mamar hiteon ni bindu tol ayat tolu bani ambilan taon. Idop ni uhurma bani nasyam, apa dame humbani nebata Bapa, pakon humbani Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo bata halak batak somal do anggo pajupah pakon halak kita makatahon horas. Nalang pitas sebatas salam atap sapaan ay, tapi terkandung do HP ibagas di homa makna na mendalam. Usi songon sada tonggo, ase sehat-sehat mana ijupah kon hita ay, pataridah kon malas niuhur age damay sada hubani nalegan. Napadua honi nang Bapa hita haganupan marhiteo ni ambilan taon, ahana sinaksihon ni Paulus, bani tiap salam ni ay masoal pambahenan ni nebatay bagas Yesus Kristus. Jadi na ipatakas Apostel Paulus sanggaya padas kon salam ni bani tiap surat ni, itu soal Yesus Kristus. Hita jolma on hinan masuk hubagas hubang ni hajahaton apa horja pardosaon. Ipalua ibagas Yesus Kristus. Membahen hita si pardihut bani hasangapon na sadokah ni dokah ni. Halanya taluk mahita halak Kristen bani panorang on, martarima kasih hubani Tuhan in. Anggohinan bani zaman laho manjupahkon kemerdekaan Republik Indonesia,
Soekarno ongga mengutip hatani Presiden Amerika Serikat ke 35 John F. Kennedy. Nah, maka tahun anggo terjemahkan, jangan tanyakan apa yang sudah diberikan bangsa negara ini kepadamu. Tanyakan apa yang sudah kau berikan kepadanya. Anggo tarik kita ay bani goluh partondo yonta. Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan Allah kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kuberikan kepada Allahku. Ahana do pibere ne batahu batta bapa inang bahat. Ahana do ma ibere hita hubani Tuhan. Mungkin otik ope bani pargul hanta. Ada demonstrasi sederhana na mungkin do magati ijupah kon hita bani piga-piga panorang. Inang bapa hita haganupan hinan guluhta usi songon bah na borsih on otik pelang gombur lopak liho nini borsih tu mah. Tapi sangga hita mandalani guluhta ari-ari gati hita mandalan kon horja pardo saon membahen na borsih ay hinan gabe mabutak, gabe lang majenges, gabe lang putih, gabe lang lopak. Haganupan pambahen antay lobe Tuhan in gati mambahin borit uhur ni. Ase sangga itu pahitahinan di dalam kepolosan kita, tapi dalam perjalanan kehidupan kita mengerjakan dosa. Tapi marhiteon yang 9 tahun isobut no kanay ayat 4 inang bapa. Nadop mamberehkon diri ni halani dosata. Laho paluahkon hita humbani dunia sisonari. Na jahat on mangihut kon uhur ni nebata bapata bani mahasangapon rosi sadokah ni. Hinan hita atap sonari hita nama korjahon horja hajahaton in ibagas Yesus Kristus nagati ibarat kon hita songon silang in ahana mabutak, ahana sambor, ahana jahat ipaula puse gabe bersih bani pargoluhanta. Ibagas Yesus Kristus hita nagok ibagas pardosaon no kanay songon na isobut ni marhiteon yang 9 tahun ipalua humbani horja hajahaton ibagas gogoh ni tondoy na passing ibere bata uhur aseboy mamilang aseboy mamisangi naijama horja nyarayarsuhkon ni Tuhan na maningon ni dalan kon hita janah naijama horja hajahaton habutakon na maningon girahma tadi kononta. Ase perenungan bagal bata marhiteo ni surat ni Apostol Paulus oni nang bapa hita haganupan. Sadar hita magali kontak. Anggotitah do ukuran ni nalaho manjalo haluahon in mungkin sada pelang hita nataluk. Tapi bagas Yesus Kristus si botoh kita do bahasa hahuranganta hagale konta igoki marhiteo ni haluahon bani hayu pinarsilang in. Ria pita makargahon si bere-bere Kristus in marhite na to tap persaya hubani rosida subani ujung ni guluhta halaniai patotap hita marparu huranta tetap manggoli bagas Kristus Tuhan in anjaha pake hita mapanorang nama harga on bahen si pambarita bani hamuliaon ni goran ni amen martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadop ondos in napagol pahon hanami pasal 3 panorang bani gulun nami lebih maay pasal holong ni Yesus Kristus napaluahkon hanami in mambuan hanami das huhasangapon ni rosi sadokah ni tarmulia maguran ni Yesus Kristus Tuhan in bani haganupan pambahenan ni nama der dopak parguluhan nami anjaha si pardihut mahanami Tuhan bani nama naksihon pasal holong ni Kristus Tuhan in bani tiap lakah ni parguluhan nami bas Tuhan marhite gogoh ni tondoy na passing ase ulang soya hatamin Tuhan lang pita si panangi hanami tapi dihut mahanami si pambarita dihut mahanami mandalan kon in bani tiap ari ni pardalanan ni guluh nami maidop maham ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen.